Oras bata ganupan, bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Isesehan nami hita bali sogot nerion, marhite rigapan si ganupari, ay mahatanin bata nagabi ayat harian bata sa darion, hari Senin tanggal 6 September 2021 ay natarsurat bani buku Efesus bindu 5 ayat 8 sunon mahatani ay gulap hinando na siyam tapi sonari lihardo na siyam ibagas Tuhanin marparlaho man na siyam songon anak haliharon. Itahaganupan bapenang kuryan nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu si hamalas konon ni hurta bani panurang sogoton tetap mardingat kita bani biar layak ni naibata itonga-tonga ni pandemi COVID-10 siya nalang ope marna salose kon tongah-tongah ta tapi iberene bata ope hubata uhur na torang janah uhur na torang ay marharohan kumbani horjani tondo na passing na mangguluh ibagas hadirionta ay buah ni ambilan na madear 112 tahun na salpu bapainang ratene mardingat kita sonaha parguluhan ni opungta na ijiya na ibagas hagulapan na ija parguluhan ni sidea bani gok horja hasaparion totu sidelo makatahon bahasa samburan parguluhan ni sidea das kubani panorang sonarion anggo iposih kita pakon guluh ta si sonari tetapi ay nagabe sada panotap batta anggo sapari sonay guluh ni opong ta sonay guluh ta ay nagabe gambaran batta ase malas ni hurta ba ni panorang on ipatotap hata ni nebata bahasa hinando ay guluta ibagas hagulapan tapi nuan hita domamangguluh ibagas haliharon natotu ulang gabi sukur-sukun lalap uhurta sonahado ay halak nadok mangguluh ibagas haliharon na humbani nebata marhite hataon maningon pardite hononta na parlobe sakali bapainang nailongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak nadok mangguluh ibagas haliharon halak na mangguluh marparlaho songon anak haliharon langadong bebani perguluhan ni ponopan ponopanon masamba penang boydo burat ni uhur boydo domdom boydo subil boydo ituk tapi sahali nari ipapakke guluh ibagas sagolapan jana saparido ay tapi anggo bani panorang on maningon do pakke bata langadong be ponopan ay ibagas parguluhanta tapi gabi talar mahaganup horja na madear ibagas parguluhanta marparlaho songon anak haliharon na paduahon ay asimaningon puhodo kita bapainang bagay janah ragam do parlajuan na ibahin dunyaon sonah asitarpodom hita tapi ipaingat do hubata bahasa hita nuan do mamangguluh ibagas haliharon na humbani naibata ase
maningon puho mahita. Puho songon anak nalihar. Puho songon bani panorang siang niari. Na maningon duhape ni hita marhorja janah ikembangkon hita. Talenta-talenta, bakat, si bere-bere atape si layak-layak ni pertunduyon. Na ibere ne bata hubata. Ase halak na puho. Langra ia hatadingan. Tapi porini pe ia hatadingan. Tetap marjuang. Ibagas bulat nihur. Ibagas borsih ni pikiran. Marjuang. Lang pita ibagas sama juon ni jamanon. Tapi marjuang koma ibagas hapor sayaon ase ulang urah iago rosuh-rosuh ni dunia on. Jana marparlaho songon anak haliharon bodoh ma sobuton anak na tetap maparhurhon parlaho na patut si horjahonon ibagas parguluhanon. Totu bapainang langboy tutup mata hita. Bage-bage model, bage-bage si usihon bata pasal perguluhan i duniaon. Tapi selaku anak haliharon maningon iparhurhon hita do. Parlahon na patut na sonaha do. Naparokon malas nihur bani ne bata. Ay maase maningon jagado hita humani bani pangabakta, bani bakkota, bani sipat-sipatta. Ase haganupan ay gabedalan bata huma. Laho pataridahkon bahasa guluhta ay maguluh nadup sinundangan ni hata ni naibata. Janah na mangihut na paupatkon anak haliharon ay maanak na tetap pakai manggunahon panorang. Bapainang Korea nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus handphone, gadget, media sosial, pakon nalegan diar doay. Halaniaha boy hita markomunikasi, boy hita pajupah bohi, bahkan mandihuti webinar na boy patambah pembotoh, bahkan patambah pergaulan, patambah perhasomanon, janah padohorhon na dauh gabe dohor. Tapi sekaligus dohomani bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haganupan media-media na sinubut taay pakorhon ni hamajuan ni jaman on. Boy dohomani makorhon hamunduron bata. Halaniaha anggo lang pakehita mamake panorang. Jadi adong do panorang bata laho makorjaon horjata sigano pare. Adong do panorang bata laho masarihon guluhta sadokah onom ari. Tapi maningon pakkedo hita manggunahon panorang. Panorang ta marparsaoran pakon nebata. Panorang ta laho margaul pakon nebata. Panorang ta laho marbual-bual markomunikasi pakon nebata. Panorang ta memuji-muji pasangapkon nebata. Ase anak haliharon ay halakna pandai mamake panorang ni. Janah naparpudi sakali anak haliharon ay anak na tetap ibagas hapentaron laho mangarusi ahanagabe harosong ni nebata. Artini ay porini pehita mandopa kon hamaholon hasusahan halani pandemi COVID sa pulusia das kubani panorang on. Tapi si holdo marhitehon ni tundoy na pasing ase ia jari hita ahado nagabe harosuh ni nebata marhitehon ni namasa COVID sa pulusia itongah-tongah tanuan sayan dohar matongon
tondo na pasing ma na mangajarhon hubata pasal harosuh nine bata natalup si haguluh kononta naparokon malas niuhur itongah-tongah ta hadameon apa hasangapon ma bani naibata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu Bapa. Halani inahkon ham huban nami pangkat nosonin tinggini. Ipatotap ham hanami gabi anakmu sangga ibagas hagulapan ope hanami. Halani ay Tuhan ajari ham mahanami ase tarbahen hanami tongon mandalani goluh namyon salaku anak haliharon nadop iain ham ibagas pargoluhan nami gabe anakmu ase ibagas sa ganjang nyeron pe yondos kon hanami maguluh nami hubagas tanganmu marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Selamat pagi mau bataganupan. Semangat pagi. Horas, horas, horas.